Joto nai tongnai takum khumam pha hanak phayung India phathani joto su nai tongnai no skangthero khak changmo hambai mari phiu ke tinio chung kok ma sung yek nalen male ta kheta wo 60 Kanchanpur constituency ni CPIM deyo ke ha candidate ke ongye tongnai abini bungkhe skanglai thangnai rophono TTADC himama nai Tripura ni tribal area ni je ADC ni abro EM phono bosichi de oke cha sapaimose ke binimung le ang san okna resiano binimung ke Rajendra Reang hiu ke bungbai jungtaw kok mathe theni salaima jungkhlaina ke bo video no nang in bethe interest ung nem boye ya phangchi yom chudop thariye ne na hiya joto hana palma sayu ke sar khak chama su gema tongphio bo chini Bru Daily News and Entertainment ke ha bo YouTube channel si boro nini jo kaham nung ripimai bo ye skangthara no khak chama kok ma saphio nang khak changmodi no ang bono no khak changmo masao nani Bru Entertainment News channel no khak changmo masao ke tale chung chini je sungye khna ma khok baise tuinang laisna ke aboma ke tawo ta skalio je chole tomo election tawo ke chole tong ke tawo chung tangpu phono angsa ha tawo ke bung ke ha candidate se CPIM ni deyo bung candidate se aboro abon de election ni kok mano se tawo chung sungye khna lai chong ke skang thak sung khna ma ke ta ke tawo nung je candidate dung tong ha CPIM chinyo ke aboro nini haba le breking pitong chung no sisa saklai khna tauni jorawo tinto 5 tarik unge to ha ketre 10 din baki tong siu 16 tarik to chung bud rilai nai ke asa kheo chini haba kaham na unge tong ke chung asa kheo buskang sara rajyo no chini bam front mane left front chung sarkar khen mani ekta position nong tong ke aboni logewo chini boro Kanchanpur 60 constituency phono chung tawo prai toi chini je nirbachon ni election ni je kormosuchi tongmo chini meeting jonosabha misil para GP meeting Jordan kheno chole to ke meeting umoni no hawang no chungnaye chini je observation no je kunu meeting phongtho chini leaders raw para no meeting kheto ke bro ni participation meeting ok bangma kheno phaipayo ke phaimo mothau ya thanai 2018 chinya 23 nini BJP IPFT government brang chalomo brani samung tangyamo ni karono bro machaya manungya chakri okruimo keno pho chakri mo pho proman nuya chung meeting khebuyo chung parawo chung sung thanai 5 years so kesu de chakri mai lamak ta deung ha current de so সরকারি ni সুযোগ সুবিধা দেমাই নিনি যারা টাঙ্গে চা টংনাই র জুমিয়া ফংথো কৃষক ফংথো শ্রমিক ফংথো সালবুইও টাঙ্গে চায়ে টংনাই র ব্রানি ni samorono naikhe khatung soakhe nu karon 5 years so brani income source for totally ekdom mai henai 0 of head money ekta position unge to ke thanai 18 no to bahut BJP IPFT government copy saye no jonogon thing boot laha proti bochoro 50,000 chakri rinai 5 bochor ke 2,50,000 chakri unai miss call rikhe chakri mai nai rega mujuri ro baro rinai old age pension baro rinai ke te deko khebu IPFT ro jara BJP balance partner unai brangke bu sago Tripura land maina
ke bo issue no to ye brang thane 18 no bro no utsaho kheye boot laha sarkar ke ha bro no boot ha joto chung na poto change chung na hiye sarkar tapai ke benefit ung na hiye bose taw after 5 years poro chungnu ha ba joto no sau taw tang chanai pho chakri khenai pho kheya pho bekar bro pho nini bro thang phayunge tonai gari gura kaye tonai pho mane totally bro frustration osito ke bo government leung sia BJP IPFT government no toin leung ya bono brani last bo 16 16 tarik bu dongke jati upojati je voters ni adhikar tonai Tripura rajyo bo BJP IPFT sarkar no rono ruklai khune ke bro bokau satong taw ke chunga sakheyo brang public always brang tiyo remind thanai 18 niskango left front government je babe jonogoni panda samutamo abono remind kheye tre weha left front no sarkar to man hiye taw bro ekta huwa to yero bon na are no mehnai je tawo ung tomo makhe ninde yo nangni haba solem sa soke kafi tong pai mai thoke de ma tongpi na pai nai chung abo chung chini isabo chung no pai nai bo 60 constituency chung pai nai rajyo phono sarkar khene abo ekdom clear che abo ke hapum thawmi ya chung nke tre moha samo tong aini je YouTube comment ro phonok bangma samo tong abo kumakhet ma hinkhe CPIM ro ba bo sikhol phe ba ruling phe ha brang matang mai hiya mo ma bethak bangma khe phayuna aw masanung chiri de samaino abo matang mai hing sanai ro brang to asole sian karon phono sanna karon thane 25 years old chini left front government je babe chini rajon panda samutang ke nai nai di nai khe to nu na ya sai ko we ke samu to seeing is believing nu khe se khathine nu ya khe to sia ke bisibag jara youth tani je new generation ro adale sia ung photo karon chini rajoni history itihas sia ung khe to aro bibinno no comment kheme ke overall nai nai di tre bini phathani kauna ang sanai Kanchanpur sub division ni kause ba 60 constituency ni elaka ni kau jang bandari manchi sogor ponchi lai saye nini Ananda Bazar sakan sermon nini borok hakchang nini jangbo gosiram lai gosiram paikhe dosda dosomoni satnala Kanchanpur Chandipur ke nini last nini Laljuri Joyshri ke bodikhe ke jampui forum di mane total bo sub division baire sub division kauna saya tiyo bor Ananda Bazar bazarung thangmole spole khepi bazar set ha stall ha nini bro ব্যবসা kheye mui thai phatman pandawo arrangement buju khemole spokhepi sorkari ni bibino infrastructure je tuyarongmo nini community hall forum di school ponai di phathani kau saya ro Ananda Bazar 12 school ung thangmole spokhe Gosiram 12 school ne paka dola ung thangmole spokhe bor Ananda Bazar eto hostel ung tha Bolsora hostel ung tha Gosiram 100 seated capacity ha Bolsora 50 seated capacity ha Ananda Bazar boys girls hostel ung tha ke bibinno area woni ni sub center Ongnawadi center boro hospital ung thang bro lamang ha para by para lamang mo
soli nung market development nung ke tawo jara bro pora suna kheye BA pass ung ha MA pass tung tha degree ung tha ke government jodi se bo institution no education no priority ria mi ke tawo bro madhyamik pass 12 pass BA pass MA pass bibino thamul king abo scope maim no pore main halek ari de jodi left front government apu somuye jodi se ma po daitto lai samung tangia ke infrastructure to year ke ya min ke king abo bro porin ju tongponi ni talent no numbe ke matang exercise khene abo talent no utilize khen mani scope se mai yaw nai nung gyan nang buddhi nang tongpa king pora suna khen mani jaga si nung mayang ke eto je infrastructure ung ha eto college ung tha Kanchanpur college ung tha nini ITI ung tha Kanchanpur sub division ung ha block ung ha sub zonal ADC ung ha bro tau boro elaka ho nai nei di sini elaka ni bro chakri mai ha pion chingrai saye officers porjonto bro ichrai chakri mai ha ke bo bro sorkari ni sujug mai chakri maim no chini standard of living for change ung phale ke bro ni income source baro ha binim sapti no lekhari phung mai ha bam from left from sorkani somui no KBT ro ha kobrok teacher ro ke jara pu KBT chakri mai tawo rangko poicha ung ke binim sapti no phung no binim sapti doctor engineer officers ung pai tha lek ke वो साधारण सिंपल उदाहरण एग्जाम से एग्जाम्पल रिम से के स्टेट हैज अ होल नो अब नो साखे तो साप नो पाए अब माउंगे तो ताओ चुंजे नु ये तो मो अबले पा लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट नि समियो उमो से अब के बो थानाय 5 इयर्स ओ बीजेपी आईपीएफटी गवर्नमेंट ले ब्राले मा से खेमो से नुयले चुंजे खेये खुई बिमो आबो सामुनो कंटिन्यू खेमा पर्यंत से माया ब्रा चुं खेपाइमो मानिरो न इनॉग्रेशन खेपाइमो रनो रंसी सीए आदा इनॉग्रेट खेयो ब्रा उद्बोधन खेयो के माहे ना आमो न टाइम सा 5 इयर्स नि बीजेपी गवर्नमेंट नि परफॉर्मेंस ले टोटली जीरो से के जारा आदा ब्रो नानी यूट्यूब पोंथो बात्रे पोंथो jara comment khene ro asole bungta sa serious no na nai serious tung ya ke bekhung ha bekhe so ha broni phaipi ha abuno justify khemani ari mani comment ri mobile lung ya ba chini bro to youtube ro no mi koto comment pha dale ki hamyama comment po sa abo bibinno by compare kheno kau sa abo asole bro ni gyanung ke nini sense of my nai toming ke abudi ma comment ke morole te ke ni against so I don't think abo role kaham ke nu tapai molong ya ke jara da comment ke nai bung to sungani nanai siani nanai bini mpha jara unge tongnai ro चाकरी खे टंगने निश्चय अब ब्रो बिनि माम फा चाकरी पखे ना बा जेकुनु बिजनेस पखे में के आसले बुं चाकरी मै मले लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट समि माइम से अब बिनि माम फा चाकरी माइम बा बिजनेस के माइम बा गवर्नमेंट नि सोर्स लेफ्ट फ्रंट समि माइम से बुं अब बिम सा बुं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का हम के तो माइम लेके या बुदि मारो नो मिचिया नि नो अब माफो खेया हिंग सामरोले बरोले ठीक गया अरे नो तो चिनी सारबाय चनो कौक माखना थौ माम हेनै जे ब्रां 25 इयर्स तांगमो माले साफनो बरेया के अबदि मारो तो चुंगनो साखने के जे चिनी यूट्यूब जे कमेंट के तने रनो जे सामचुमो माके मिडिल मैन उये जदि से नाइके ब्रां सामुं तांगमो फोन नुवा नहिए आं मा साउ ओंखे तले ट्रे खबे से चुंसुं पिसना बो माखे तो खेतो जे बरो चिनी 60 Kanchanpur
constituency yo politics je chole tongo ma abo ma wo ninde yo mene jodi senung pai thanam mingkhe nungle maja no so skang thak rai saye tangpinai না পাই জনগণ বুথ ছুঁয়ে পাই রেখে তো মানে MLA ni sabo আইনি যে দায়িত্ব আবো দায়িত্ব ন আইনি যে রেসপন্সিবিলিটি মনো আবো আং 100% সামুতান মা আং সাউথাই নাই কে কারণ ব্রো এলেক সং আনো বুথ জি পাই রেখে তো आं feedback रियानि नावने के आइनि दायित्व लेखमा जनगणनि बिपद आपद नां मानायनाय के सरकारिनि जे काज कर्म दंमोनो आबो काज कर्मनो आं सठिक जागायाव सामुंनो नांगे उन डेभलपमेन्टनि सामुं आबोनो काजेल दे लागायमिनो आबो आं चेष्टा खेनाय के चिनी साब डिविजन नांगो जिनिस बां माखे आं नु बखे आइनि जे थिंकिंग बा आइनि ऑब्जर्वेशन आं जे नु जों ताहा एकटा रोड मैप तैयार खेने न माने मास्टर प्लान मा खेनाय जों कारण आरि मानि सामु टांखे तंगिया आबो जों जे सामु टांनाय आबो जाहाथे परमानेंट प्लान आबदि मा तैयार खेये जों सामु मा खेने के सब डिविजन हेडक्वार्टर न तासा नायथावखे निनि माहेने ब्यूटिफिकेशन रो मा खेने जों कांचनपुर सब डिविजन हेडक्वार्टर केत्रे बरो विभिन्न ग्राम दं पारा 10टा ब्लॉक नि अंडारो प्राय 19टा विलेज कमिटी का के लालजुरी ब्लॉक नि अंडारो प्राय 13टा विलेज कमिटी का ना मिस्टेक निया के बोनो आंगा साखियो जदि से पाइए MLA उनखे बा स्टेट चिनी गवर्नमेंट फाइखे कलेक्टिव डिसीजन लायनो सामुटावनाय के प्रति विलेज कमिटी माने ग्राम पंचायत नो नि जरा लीडरशिप दंनाय let it be any political abo line on थांगिया आबनो प्रति ग्राम पंचायत नि लीडरशिप रनो तुये आचु लाये टाइम बु सामो मास्टर प्लान तैयार केने आबो विलेज तो मा प्रॉब्लम मुंगे तो प्रॉब्लम माने वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम मयो आबो ब्रोनि निजे पर्सनल नि नांमुखो तंमयो सरकारी नि सुजुग सुविधा माया अंफो तंमयो के सोसाइटी नि फंमयो कलेक्टिव फनंमयो दल नि सामु फंमयो ग्राम तो पारा तो लामा पो काम क्योंया सोलिन क्रुई फंमयो ब्रिक्स लामा पाए खेया फंमयो अब के पारा बाय पारा नि जे कनेक्टिविटी आबो क्रुई मयो के तुई होनी तुये फो आदाले प्राय आं नु मीटिंग राव जों ग्राम पारा राव मीटिंग थांके तुई रावनि कावबे थासाव तुई रावनि असुबिदा तो के आबुदि मारनो एक्सपर्ट रो बाय आचु लाइन बेखे आबुदि मा सोर्स जों क्रिएट खेमेने आबोनो मेन प्रॉब्लम जे दंमो आबो प्रॉब्लम रनो सॉल्व खेमान पांडा तुये जों तेंबु सामो मास्टर प्लान तैयार मा खेने के प्रति विलेज प्रथम माने इनिशियल जेटा स्टेज तेंबु सामो 19टा विलेज कमिटी ग्राम पंचायत के प्रति ग्राम पंचायत एटलिस्ट 2-3 days आं स्पेंड खेने आबो ग्राम पंचायत के आबुदिमा ग्राम नि ब्रो नि प्रपोज ब्रानि माचोंगे तो
abo propose rola paye thirung ke as a whole ke ye plan ke ye chung abono implement khet mani chesta bokai ni je tai nung sungmude MLA ang khek ma khenai ke abdi ma samurao tangchu na ke khakcha masuk hekna ha ke tawtre jungsung an maka stina phine ba makhe ta khe tawo bo 60 constituency yo bangma bro candidate tongo ke abram sinyo ada hale national party phono tongo ada hale register party abdike ma phono tongo abram sinle nung bo party no le sisa mene contest ungle ma nong tong nai bo bele hi mama ro le tong de tong phi asole contest in politics election ke to nischoi abo contest tong particularly up and down nu abo ke ang personally le contest kemula that is not a new things to me I'm panelekta ya ang right from 2003 chiang contest ke Bidhan Sabha 2003 po bachao ke 2010 chiang 15 to 20 bachao 20 again ADC po bachao ke this is my ADC 3 times 3 time hanna ke Bidhan Sabha ta obo second time ke I'm pandale contest to thana ini chui election ba ke abo new things ya I'm panda ke ar infono ta nije situation to khub একটা চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন pa political parties ni tu ye angjenum ke tawo boro chini 60 constituency to 6 candidate kau ke number 1 has a national party sabo chungto ke BJP IPFT ni candidate tong ke BJP IPFT alliance candidate ni no ging sapie BJP ni dol candidate tong phia te samo biman joria ke branto nijer se symbol se kriya ke brani symbol ma nai full copy ke full copy to asole full copy ni season ya ta wa full copy ole ta ole yung se ha ye sau ye to am ye abo public accept khe thokinu thaya boni time ona boni election ke am ye bisi factor ke nu yang ke chungje meeting berai meeting khemo public voters raw brani against no cause hato against mane against BJP IPFT ni government samutai muni cause ha bo trele bo government no le chungle biskan le tuisi ya ke to factor hin ya abo bo nidol candidate BJP ni ke BJP ni imsing se split khen uta ek BJP ke bo abo IPFT ni candidate no support khe to nai putong brani mondol ni imsinga chungje nu mon abole brani matter se chini je ko yenu mo ba bibino source chungko pormai mo Abraham sing se two faction ke ambo ye sakhi abo boot split ung thau thau khinu abo good sign ye brang panda ona ke tre ditio khebo tai samo motha Tripura motha to mai nei thangsa hi no brani slogan tong ke thangsa hingke to thangsa mane united are de kauba ke kauba hang thiya boro to dui motha kau ke asole original duplicate le sia to ke motha ni candidate to Philips Kumariang te ke motha candidate abo ke TSP ni ungye bachanai Songkor Bermain boy mane akhe hiriya abo asole
ma min la chitai abo bermain boy himo saat mano so significant tong abole sia aring po bi hinge ko ano chobo hima to yam boye mot hanim singa karon janjani group ngke to but jambai ungnai split ung thauke nu bin pho tongpai na bini supporter pho tongnai jangpho supporter tongnai ke chungje nu mo brang thangsang samole manoba thangsang hak manoba ungha abole salami yam ke browni mai henai bro asole in politics nirdol ba chahiye jonogonno sarf khen male krak mosya chini Indian politics o chung bangmano nu adale elected but chini Tripura ni case to ekdom khub rare sia nirdol prathi nge MLA mo MDC mo ekta duita case nu o chini politics ni je history o ke jonogon pho eto interest khenu thaiya ba interest tung ya budima nirdol candidate rom ke aring pho no janjani backing janjani ging samoni sui tong na brang fighting internal fight na brang nim singya ke abo public eto voters ro brang favor budi thauke bisi nu thaiya ke just for the time being ging samon tateo umayo abo ging sake to pai pho thamuyo to ging sake tung ba ging sanai ba ke astic jang thang ke pai no thong ke amba ye pa la singye chung no lai thauke nu ro ke boro chini 60 constituency to voters ni record pho nai meyo borom sa voters ka more than 50,000 voters to ke jang ST voters non ST voters for pray 19,000 nearly 19,000 bofo ekta factor tribal vote pray 30,000 nisa ke vote casting anum sa ni overall isabo casting in general say whole state 75-80% na ke boro 50,000 voters unget nang casting fulem sound thai ni 45% highest tung mayo ke abo boot no isab khenai khe pa tali khenai de ST boot ja thanai ST boots po share mai nai non ST boot nis po share mai nai bekhe boot phai neng ke pa overall isab ke ang full details le saya ari pho abono isab ke chungno lai nai chungno lai nai ketre moha te nung samuni saplau nai biskango jodi se elected inke chini Mizoram ni joto takurom tau to chung bahala ke aini mind to always brang struggle to ye saupuno involve khema phi prothom chinga prothom Mizoram ching phai apu chini lefong government ke ang personally phono brani reson ni to ye case dol ni to ye koto deputation DM ting SDM ting personal phi nijar involve khema to ke ang ake khemi hi abo ba khan sam kau ye ke am ba ye tau to ni ai ni ya problem mane aini headache se abo pho nang ni headache ya abo this is my headache tong thai cha thai tau jeng ma abo satisfactory ako bon no sa mai mobile bobishot bro ni jibon phodro thangane male thangme ha ta no chini sarkar phaike patani mai domo chung hari anmani abo pho chini plan to ke brown no school college
establish kheri an nai bo su eto chrai ro no hostel tong thai school pore tha high school high secondary school karon boro ekdom huge population ha ke boro tinta kem tong kem no himaya rehabilitation jaga ke bono chung ta hama sajai nai lama ta hama hamri nai hospital dispensary ma khusa nai ta biskang wa tui pan tui ung kheto bru thang phaing mayang nai bo lama ro no ta ha chung mas nam na wa tui pan tui nge satung khe dysentery nai malaria nai bisibak jam bandari ma elaka ro CPM ni sarkar ni samuya hospital kemo ta le TSR kim tong chini sarkar ni samuya phule aro doctor tong nurse tong mchi ba uriyo tala abo phukri kha totally close keri ke khas nam paran ching phai anando bazam chi ko ha pai chani na na are no mchi ko hani dam je jaga nu khau ba un thiya phai mo se nu 200 টাকা খরচ ke effort unai da ungya amboye chini number 1 priority chung sarkar phai ke immediately hospital immediately chung khemi for the time being dispensary khani sub center khusani na nai abro jaga chini mane primary ni jeta needs na mo ke aste sreharo tong thai cha thai phon na nai ke boasta compact area lo tong khe to biaram tiaram pung mai nai ke tong thai cha thai phon na nai ke playground of chung ter ma khane ke tre ung na wadi center pho chung khemai ke government ni je ni brani sabo proti 30 house ungkhe ekta sub center khusami ke sub center khusa ke to बहुत work arung thangmi help arung thangmi aro rega mendis generation ta ma khine brano tangcha to man pandawo rega job card proti family job card holder chung mari ne brani income source baro man pandawo government plan to er ma khine se are ke beke draw ni tabo brang je central government ni agreement pai thangke mano chaye to ke boro no ainin khro ha to ke asa ke yo chung sarkar phai ke paija ke joto but ri pai ri ja ke bodima samoro no de tangmai nung hiye ang nijer pho aini road map je ang chonge tongma bo samoro no biskang kaijokari khen chung tong jao ke to chung kok mak na thomor no chung na le hang ke tole chini program ka than ma ko chung kesna ke chin program ka the kosnis kango sarno tre kau thaya chung sungi khna ne ba ma ke sungan malem ya ninde yo bo chini 60 constituency Kanchanpur je public tone ro no nung kau the thini chaim chumo dang ha ba brang thiyo saim chumo dang ha to nung samai khe bethe ke hamne chaim chumo le tong jabo sam chumo phono tong ke ang CPIM ni candidate ungye 60 constituency ni buskong 16 tarik to budba ke joto takhum khuro hano phayung mpha mchimchu chrai khnai chini better future ni panda nangni samung tan mani panda to ye buskango joto bud rie pairi jake nang logeno tongnai nani bipod apod no jemaim sang saw thaye upokar khenma jan pran ri nang samu tawn inge joto no makabo ke asa kheyo joto buskang tre weha chekra atura thukhrino no bud suye pairi nai hakchang masu khema tong ha to chungno saklek na re ha bini je symbol khe chikra ha chikra tura himama ha khe jefo abo male bang tharbo sniya no himphano ma chong ke abro bungno khatung khe suge paire na hi to chungno saklai nokra ha ke tinini je program le bochu no chungka thar na ha joto hano khakcha ha